Niyo kay panipon malan wow na rakso Pohnpei niyo wow kay sananten ko lukan ko nanalang ko nang kanyay ko wow chororang sa palmachay kop na Korean kop na speaker ng legislature sound kop mong lapalabakan ng kanyan siya mumot sa government o chon Pohnpei yung sak kachawan luka kuburan koros ang nasa palmachay Rahnwet. Ngay sa ni Nicholas, mapan pachuan kalilay kukurakan, hautapan sa palmachay Rahnwet. O iya cara laban sa palmachay Rongen, kanyong kasarangyan tawasan michim, may pachapalikar Pohnpei. Ni Oktober isak maluan pariya kate isak tuwang, kasarangyan groundbreaking pachuan miyawi, ni pesan kau ni pesan na pachapalikar Pohnpei. Kasarawat ye ewi metania National Convention Center tawasan apali meeting kan. Meway na pesan kun pachuan apali. O sawaswat pachuan miyawi. Taway tato sang government mo in China o mo na pesan. Convention Center tawasan meeting wat pil yang muya kilana neopana nan pungan mo na pesan o way China makasarawi pa pachuan miyawi nan sampungan September hen parwash Rahnwet wiya sampa silisap hen neopana tawewa panawach. Ningtuan tama sansal na conferencing center wat tawasan meeting wat makanyong lauk nan project kan mawiyawi tanan pulan palikar capital complex o yung watch pan pachuan sakla nan pan mepan wat ye pan yakatriyasa. Rong piltaw kasaleta may yung watch pan autaw kita wasan meeting kay ye wasan mepan ka apali haramas limapkin wasa pan ka apali haramas hapukalima o wasa mepan ka kapali haramas riya. Next point kak sawasa apali tato o meeting kan me sa palmachay government na pesan state private sector kan o saman palichay kan ang yaban tato te meeting kan o kasarang yan inong tato kan project watch pachawan miyawi yak na sampungan no pamta and pari yak ite saktuwa. Main ko yay machakan hautapan sa palmachay Rahnwet kalanganin kumuran koros o kasalaya. Sabay,